ဒီနေ့ဆရာ burst ပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကစုတွေရှင်းပြမယ် burst ရဲ့အခြေခံအဓိပ္ပာယ်ရုတ်တရက်ဖောက်ကွဲသည့်ကြိုးပေါက်သည့်အကွဲသည့်ဥပမာ balloon burst ပူပေါင်းပေါက်ကွဲသည့်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုးပေါက်သည့် dam burst or a burst pipe အကွဲထားတဲ့ pipe ဒီကစာကစုအများကြီးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာပထမဆုံးစာကစုနည်းနည်းပဲနော် burst into flames မီးတောက်သည့်အဲ့ဒါလေး burst တော့မယ်Ubama, the car suddenly burst into flames. Yotia car mi tau tare. Alomyo, no? Okay, Pakwaya mi tau ne pata alomyo piome. The gay saga sudre chang sa piome, no? Burst into song. Yotia the chin sa soti. People in the movies always burst into songs. Zakatwe ga ludwe, amyeden, the chin yotia sa sore, no? Pima bawa alomyo lobu. Also, Sindurega burst into tears. Yotaya mieye bobo bao bao jade. She burst into tears as her boss berated her. Tu the te, tu go so manein, tu yotaya mieye bobo baba jade. Era depe tadudea burst out crying. No tears so mieye crying ngode adudube. Burst out, now it's not the saga sudakuga. Burst out laughing. Yotaya oji hitche tayede. The entire class burst out laughing when the teacher tripped. Saya choja yin de kenlon yotaya oji hitche tayede. No kaledwe mayinda. Fido burst out. Burst in lay piolo yare out a twat in win burst in on a day bega the dima baby yotia win lathi a to the pien a set pian Ubama he burst in on us and interrupted our video tu ngado a can te yotia the dima baby wimpy ngado video yaichin a set piade burst of energy Lay piode. Burst of energy, so wonkana in yade. After sitting around all day, I got a burst of energy. Didn't loan time mind be manga wonkana in yade. Pido era along yo te ya wonkana lomyo adepe. The beme burst at ha saga sudwea, pie de pieshande lomyo adepe. Ubama, burst with pride, burst with joy, burst with excitement, burst with emotion. Alamyo kenza cha amyomyo, burst with piolo yade. Pride so gonteka, joy, pyo shwin mu, excitement, say lo sha pyo chin chin. Emotion, kenza mu ne, pi shende. Ubama, I was bursting with pride when my son won first place. Nga tale padamasu yade echeng nga gonte kane pi shende acha kanza cha amyomyo ne tolo yade pido bursting at the seams so choyo great teto me talao piede I can't eat another bite nga tamin now the lo masanai mu I'm already bursting at the seams nga choyo Great twat dome talao pie navy. No, yam pie de allow inji way, great twat dome, great twat me talao pie de. No, lu pie allow tono yai the mama ho 8 a yam pie or the 8 bama tamatena. No, it's already bursting at the seams. Hello, miole tono yade. Pido burst onto the scene. Disaga sugo nale po nene pokate. The song de yao de kuku bo lapi a chain ane longwa pion lady. Ubama, the tech world was transformed when AI burst onto the scenes. AI bo la yin technology pion lady. English so tech world technology loga lo myo piode. No AI bo la pido you know internet bo ma alon pion lady. No AI ne a dying dwe men alom yo. Now sondo burst someone's bubble. Say guye neda go piasi light. Dia lu ne ya pionede. Padama lu pioda. I think Jenny likes me. Jenny nga go chitte lo tende.
လူငယ်တွေဆိုချစ်တယ်က like ပဲပြောမယ်ခြိုက်တယ်သူငယ်ချင်းပြန်ပြောတာ sorry to burst your bubble မင်းစိတ်ကူးရင်နေတာကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရတာစိတ်မကောင်း but Jenny asked Steve out to dinner ဒါပေမဲ့ Jenny Steve ကိုညာစာဖို့ချိန်ထားတယ် no ဒါဆိုသူစိတ်ကူးရင်နေတာဖျက်ဆီးတယ်အထ burst ပါတယ်စကားစုတွေလေးရှိတယ်ဒီကိုတိတ်ချနာမလဲရင်အထ burst စကားစုတည်ရင်မေးစရာရှိရင် comment မှာမေးစရာပို့ရှင်းပြမယ်ကျေးဇူးပါ